Image TV miyang tabir singbu tangkuman naram taram nok sabolina ngasigi marabu pau bijari. Mahiro singna tansiliba loksing khunai de kanaba piribadi khunai adu support kani haina Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana haikre. MSME Fasai NGO amasung trademark ki matangda awareness program pangthokre. Rishikanta gi mihat khwaidagi na tamthiba terrorist activities act ni haina ningthemcha sanayamana phongdokre. Loinana Maharashtra gi dada Ajit Pawar gi aroiba mathomangam pangthokre. Hojik mapungo paw lobirasi Mahiro singna tansiliba loksing khunai de kanaba piribadi khunai adu sakhut kani haina Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana phongdokre. Manipur Technical University Sindana Palace Compound Leva City Convention Center the Pangtokiba University Asigi Ahanba Convocation gi thoramda Governor Ajay Kumar Bhalana wafam se phongdokibani From Aduda Governor Ajay Kumar Bhala Higher and Technical Education Government of Manipur gi Commissioner Ningthaujam Geoffrey IIT Guwahati gi Director Professor Devendra Jadihal Manipur Technical University of VC Professor W Sanbapu Amadi MTU gi Registrar Ramananda Nawikapam na Thorumgi Mitunglen Singwaina Sarugyaki Amadi Kumja Lissing Subna Kundagi Lissing Subna Kungu Manga Fawagi Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical Engineering, Electronic and Communication Engineering, Mechanical Engineering Amadi Master of Business Administration da Mai Pakraba Mahiro Singda degree Pidunikai Kunusu Utki. Thomaduka Mari Lena Governor Ajay Kumar Bhalana Makata and Hai Mai Pakpagi Asamba Lambi Late Haibasi Mahiro Singna Kak Kauri the Badi Tansiliba Losing Kunaida Kanaba Pinaba Honagadabani Amadi Punsida Mai Pak Haribadi Akang Kanba Amaga Loinana one of a sangi Mai Pak Haibasi Asamba Lambi Nati Haibasi Mahiro Singna Kak Kauri the Bani Loinana MTU Dagi graduate Loidana Ngasi degree Fangliba Mahiro Punamagna Tansiluba Losing Kunaya Sigi Miamda Kana Pinaba Honaba Matautai Punsida Mai Pakpa Mue Ama Oinabagidamak Isagi Lopum Topa Todang Low Sangi Haibisisu Mahiro Singna Kak Kauri the Bani Awang Nongpok India gi oina Lairiba Technical University Mayamgi Manungda MTU Asisu Makok Thongba Mai Sang Ama Wahennaba Punamakna Thodang Lomin Bagi Tangai Fadabal Kaya Lady University Asigi infrastructure yauna Mahimasing Tambi Bagi Kanglonda Ahongba Sakotpa Kaya Lakpagi Mamisu Tarakli University Asida Hojik Ki Waina Tongan ba stream Nipan Nomda Mahiro Chartered Lom Mahitamdi Academic Session 2025 Dagi Hauna University Asida PhD course Hapsinba Gamalak Pasina Research Ki Lamda Yauna Ahongba Kaya Laklagani Thazai MTU Dagi graduate Loidana Ngasi degree Fangliba Mahiro Singna Lenga Ki Tabak Pangnabagi Wakalon da Kak Awaba Potningai Oide University Asdagi Tansiluwa Technical Gi Loksing Kaya Adu creative idea oina onthok tuna kunaya sigi miam da kanaba pinaba honaba changi MTU bu lebak asigi leiba university singi thak tagi tadna pukhatnaba honaba da Manipur lengak nasu angam bathodang longani phonglo khibaga loina convocation asibu mai pak naba honaba da achobu thodang loriba vice chancellor Professor W Sanbapu Singh amadi staff Singh busu thagatba phonglo ke ngasigi thramadu da Mahiro chani ge yankhai henbada degree award su lanthoki The Technical University should focus on research, innovation, critical thinking and graduate outcome. This will increase our ranking at national and international levels. Besides, we need to introduce more market-oriented courses and make the university more relevant for achieving the vision of Viksit Bharat 2047. Juko Valley da Nahandagi Chalkeba Lamai Manipuri Kwaidagi Wang Basingdoni Haina Kangnariba Mount Isho Yosilak Lehaidi Nasi Pogba Kanbangam the Saliba Lamayesina Mahosagi Kalda Sauna Akaiba Amadi Sweden Laklagani Haina Panari Image Pautum Fangba Pogi Matung in a Lamayese Maru in a dry weather condition Amadi Sing Wavana Nungsit Kan Sitpa Asina Lamayesina Nagan
थंगबा जुको वैली की सरुक तगी हौरगा मणिपुर थंगबा माइकैरोमदा मथंग मथंग चालपगी अचौबा मरम अमा ओइरी हौजिक फावबगी ओइना मफम अदुगी खुंजा सिंह गलोइना क्लब की वॉलंटियर सिंगना मई अदुबु मुथतनबा अकनबु मोंगदा संक्षिनली हाइरी लोइना मणिपुर लेंगा की माइकैदगेसु तदुबे सेनापति कांगपुक्पी फायर सर्विस की टीम अममम यावना इफालगी टीम अनि पुन्ना मणिपुर फायर सर्विस की टीम मंगाना ngarangdagi मई चाकले मफम मसिदा संक्षिनदुना मई मुथतपगी थबक अकनबु मोंगदा सथरी लोइना Forest Department, National Disaster Response Force (NDRF) अमसुंग State Disaster Response Force (SDRF) की टीम सिंगसु सरुक यादना मई कनबगी थबक सथरी हाइरी हौजिक फावबगी ओइना सादा मरफुदराग दी मई मुथतपा ngamle हाइरी JW Consulting and Services Kaksing Sinduna MSME Fasai NGO Masung Trademark ki matang da awareness program amang ngasi Kaksing Naudam Bada Bazar Community Hall da pangthokhrei Kaksing da leiba business enterprises sing Kaksoi Baikul Oil Pump Sintha Kaksing Siroi Ngari Ima Ipa Mustard Oil Kaksing Food and Beverages na sponsor tawraga pangthok kiba ngasi awareness program aduda District Cooperative Officer Kaksing gi Sub Registrar Thangzam Joychandra Maitena Chief Guest Social Worker Kennedy na President Food Safety Officer Kaksing Saugaizam Surendrona Guest of Honor Oiki Awareness Program adu pangthokpi matang da JW Consulting and Services Kaksing gi Manager Joychandra Waikhom na nungieba warol pongdokki Kaksing Bora Sasubi na singba sana thaknaba polam sing sadana yoliba sing yauna mioi kyana saruk yakiba Awareness Program adu da District Cooperative Office Kaksing Sub Registrar Thangzam Joychandra MSME amasung Association Sembagi Matangda aduga Food Safety Officer Kaksing Sawaizam Surendrona Fasai Regulation amasung Registration ki matangda Resource Processing oina wa ngangki Kaksing Assembly Constituency ki MLA Manglabam Rameswara Mahaki Constituency ki lambi sing Favor Block Technology Sina duna leptana semlakpagi makha sathrak poina Kaksing Barang Threm Laikai da leiba pareng ahum Sengmai Ningthau pareng Lanjingba Maning pareng amadi LP School opposite pareng gi lambi sing semba haukrei lambi semba haukiba adubu yengsiladuna MLA Manglabam Rameswara phonglukibada Kaksing Sigi lambi sing matam sunaba sahi trauma satkadaba lambi sing wahinnaba pandamdat thamduna Favor Block Technology sinaduna leptana semlakpagi makha satrak po oina ngasi yengsilliba lambi ahum asi semlakpani hojik semdar laiba Assembly Constituency asigi lambi sing yauna maroiba achoba lambi sing handaki term asi loidringaida semnaba pandam thamli Laibak Paduna Handak Sem Nava Honariba, Manipur Langak Asina Mai Palk Labadi, Mari Lanaba Department Singdagi, Mating Lauduna, Hena Kumang Saksina, Lambi Sing Sem of Honagani, Lamdi Senopasida, Miamna, Mating Pang behind Su, Emelena Apin Tarukli. Kana Tozage, Sengrong Dagi Horaga, Kaching Garden Yoba, Lambi Sisu, Poi Hapre, Masisu Atu Sanction Taurani, Aduna Kachinki and Ragi Manung the Lady Bayam, Lambi Paper Block the Taraganda. Sahitara mga na torokata nungju akogi sing nungju sai matamda kanna akoi lambi phalakta matamda lambi sing asi karemata sokta na ba lawwa sing ju chathok chachin nungai na ba prajai chathok chachin nungai na ba athuboda losin na ba tawjage haiba wafam kharse haraga apna ko khurumjari thank you Manipur State Pangba Numit Tha Sigi Kunma Thoida Kaksing Khunodagi M Rishikanta Busan Sursampur District Ta Kuki Kulai Paiba Singna Minung Si Haitana Yamna Tamtina Camera Mamangda Hatuk Kipagi Thawong Adu Malem the Kwaidagi Hena Tamtiva Terrorist Activities Act ni Haina Peace Committee Kanglai Park Manipur PCKM ge Advisor Ningthemcha Sanai Mana Pongdorkli Wapamasi Ngasi Kaksing Khuno Uchan Makhong Laikai dagi Laikhidraba Mangnabam Rishikanta Sahi Kuntra Mathoigi Lehoriba Imung Manungi Awab the Sarugarduna Peace Committee Kanglai Park Manipur PCKM na Rishikantagi Apokpada Angamba Selgi Mateng Oina Matang Thagi Tang Marida Rishikantagi Lana Throm Pangtok Kadoriba Asida Mateng Oinaba Committee President KH Rajesh Yaunat Thamna Pokpi Nupi Yaipa Marup Ki Lusingba Singa Loinana Selgi Tengmang Piba Lakpada Ponglo Kibani
PCKM के एडवाइजर RK Shanayama Elise Megan Nahai Asugam Tamtina Hatok Pikiba Rishikanta Mihat Asida India gi Lusing Singla strongest term da condemn Tofum Topani Adobo Nasi Powder Kana condemn Tokarbage Haibado Tavalitri RK Shanayama Hai Manipur statehood Pangba Numita India gi Manung the Labor State Amada Asuk Tamtiva terrorist tong Satrak Pa Haibasi Kuki Kulai Pibasing accept of the Haibani Manipur Tugage Haibani Masina Takpadi India gi constitutional sovereignty Fawuda Singnak Bani India gi Lenga Kadai the Satkre Manipur Kangkong Sairi Maset Tari Hana Hale Lengak Fail where they Haibani Kuki Kulai Pibasing Satrak Pa Torang Sing Asina Ohen Lakliba Pivum Sing Asi Munna Kanglaga Ikoi Kari Firep Lofum Tokpage Haibasi Yamna Munna Kantaraga Apunbagi Firep Lowa Matam Oire Tengmale Hainasu Pungoki Selgi Tekbang Piva Duda Tamlabu Pinupi Yaipam Maruki President M. Santibala Secretary M. Binarani Advisor M. Santi Lema Amadi Assistant Secretary L. Premlasu Saruk Yaki Hanale India the Indian state has failed. Already, must want to okay, must see consequences, the serious consequences that can happen in itself. So, Adi Magi lay park to the constitution, Matumina, Lenga, where Sata Namzawa Adumba, Lenga to state to Adu, can want to let it go. A criminal put a dingacy, Madu want to later, irrelevant or lower, long to Manipur producing them. I don't know. Ay na isa sing na si matang piling ko pausi di mas cookie kulay privacy na ko sa tayo tawong sing asa mas si na wala pa film sing si mun kang nga ay koy na kay film lo hong topi ay sa mas si yamo na kan talaga apun ba film lo hong tum oire tingmal assessment tamni Nungbi Kolelda Numit Humni Satagadaba Luita Fanit Luigaini Festival 2026 ngasi Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur Director Professor NG Ngalem Ngamna Hodokre Thoram Aduda Professor NG Ngaleng Nam Nahai Aikoina Aikoigi Magun Kangbaga Luinana Yokatuna Tamba Matau Tai Maramdi Culture na Aikoibu Sakta Kadoribani Aikoigi Hak Amani Amadi Tungi Mirol Gidamatani Society Asida Sakutpa Ahong Bama Puraknaba Aikoi Education, Health, Stable Economy Laina Amadi Good Communication Ase Kangna Honaba Yamna Maru Oiba Amani Hondoki Nasi Throm Aduda Kulgi Ahal Werba Singda Hearing Aids Saisu Amadi Differently Able Persons Singda Wheelchair Su Yentoki In Puinagagi Kul Kuki Malhan Bamong the Tadroki Basel Adu Matanga United Naga Council na Mapung Pan Sengro Kadam Haina Loop Home Taksin Kri. All in Pui Students Union, in Pui Naga Youth Organization Amasong, in Pui Naga Women Union na. UNC gi President Pisin Kiba Serla Madhai, Kuki in P Manipur Amadi UNC na January Kuntreta Tadroki ba joint statement Nadu Parabuda Angakpoi. Nagasingi apex body ama oiriba UNC na ke Songlung village bu kuki singi khulwaina sakhangbi mongda thadroki ba serol aduna saman ma pohale mafam aduda ke Songlung kauba khul amata leiti lenga ke record su yaude kumja lisingan ga suna tarteta in puigi lamda farmhouse anikak saki Taifoi mon area da farmhouse ani saki badu customary law natraga historical oiba mongda khulwaina sakhang leite state lenga nasu Kun Haina Lautoki Valate, UNC Sung, Kim Gi joint statement Aduna Miam the Samno Pole Haina Paladuna, Serious in a high, assume the Yumpam Oidaba, Amasung Kang Kudim Yaningadava Mong that Tabu Packet Kadavani, UNC Lamamadi, right Kamari Lane of Hiram Sing Haxing the Lobagalina, Tarai Train at Tabak Taroidavani, K Songlumbo Kuki Kulamoina, Sakambagi Mong that Hadrokiva, joint statement Adugi Matanga, Miami Samam Navakohanava, UNC Mapumpan Sengro Kadavani, Marile Nava, tribe Amadi, Lamapuga, Tanambatodana, Nagagi Lam Kuki in a claim Tropada, Asumba Malhan Nabagi, Mong the Tadrokiba, Shell Matanga, Marik Sumba, Wapam Pondokuna, Samam Navakon Gadavani, Heidi. January Kuntrama Toida Tidim Ground Dagi, Tangiban Tau Ground Power,
ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ W ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯂꯩꯃꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯎꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯂꯩꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 31ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯊꯤꯗꯅ इसागी तौफम थोकपा थौदांगनि खल्लगा सरुक यामिनरसि हाइके महूत सिंजरगा लेपाक मियांगी महूत सिंजरगा आइना कोकोमेन विंगी कन्वेनर अमगी थौदांग लौजरगा पुनमकपु आयाना नोरुप चबगलना मिसिगी थौदांग से पुन्न सरुक यामिनसि साइसागी थौनि खन्मिनसि हाइबे पाउजेन सिगतंग इमा मणिपुर द लेरिबा एखोगी जाति बिजाति खाइदना ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯟꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ इबुंग इपासिंग पाउजेंजबनी सी खतने अखोइना खुंदोकजगे खलिबा अवारपा अमरमदसु लाक्लिबा जनवरी 38 सत्कदरिबा मणिपुर कनबा खोंगचत मियाम पुनः सरुक यामिनसि हाइना कांगलै इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी केमाक्स की सेक्रेटरी जनरल हरकोसेरलम फोंगद्रोकली सिरोलसिदा पल्लिबदी कोकोमीगी लमजिंग मखादा जनवरी 38 दा तंपाकता खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंग अमतोइना सन्मिनगदबा मणिपुर कनबा खोंगचत असिगे मरी लेनना मणिपुर की नाच चनबीगा सागोनरिबा तोंगान तोंगानबा मणिपुर की कल्चरल लूफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एकेडमी स्कूल कॉलेज दलेबा ओजासिंग महरोई आर्टिस्ट परफॉर्मर पुनमक्सु खोंगचत असि सौगतपगा लोइनाना सरुक याबिनबा केमाक्स की माइकेदगी अपील तौरकली सोशल मीडिया ना खम थेंगा साफलकलब मतम असिदा डिजिटल जर्नलिज्म अमदी कंटेंट क्रिएटर अनिगी खेनबसिंग मियामना खंगबा अमदी खेनबसिंग कायहंदना थंबा मथौ ताई अमदी मीडिया सिंगना पाव फोंगबा मतमदा लेंगाकना मियामदा पीरिबा कानबसिंग मयेक सिंगना खंगनबा मथौ ताई हाइना डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR की डायरेक्टर A सुभाषना फोंगदोखरे वाफम से ngasi North AOC da leiba hotel Imphal da pangthokiba lamdam asigi digital news platform ama oidiba Manipur update ki ahanba Manipur Digital Media Conclave 2026 amadi Digital Journalism Award lanthokpagi thoromda mahan phonglokibani A Subhas na makha tadun hai ngalingai matamda media singna e paw ama phongna honabada matam साना फंगबा nglamdrabasu ngasidi social media ma digital media platform kya tholkpa mobile phone gi kuthangda e paw pumba phangba ngamle adubo social media tholkpadagi tholakliba content creators page natraga channel sing amasung miyam gi khanagadaba e paw piriba platform singna senda lambi ama oina onthorokpadagi miyamda लेंगांगना पीरिबा कानगदबा स्कीम कयागी मतंगदा निंगथीना यहनबा ngamdri पाव अमा फोंग हाइबसी फोंगदरि पाव अदु कदाई फाव चुमी नत्रगा लाली हाइबा अदु निंगथीना खंगदोकलबा तुंगदा मियामगी अमदी लेबाकी कानगदबा मोंगदा नाकल अनिमकी पाव फोंगबी तंगाई फदे अदुबु खंथबत तौदना पाव फोंगबा हानबा तानबा ओइना फोंगलकपा पाव सिंगदा अहेनबा वाथोक अमा वरकनबा मचाक अमसु ओहेली मसिदस नतना डिजिटल जर्नलिज्म की लमदा लैरिबा जर्नलिस्ट सिंगना सु मियामना खंजिनबा वाटबा लेंगाकना पीरिबा कानबा स्कीम अमदी थबक थोरम सिंगी मरमदसु मियामबु खंगन नबा होनमिनसी हाइना फोंगदोखे ngasi थोरम अदुदा मणिपुर अपडेट की फाउंडर एडिटर वरंबा सीनियर जर्नलिस्ट सभापति सामम ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की President Asem Vakta Amadi Tribal Affairs and Hills Government of Manipur की Joint Secretary Ngangom Utamsu Mithulen Sinoi Saruk Yaki Digital Journalism Award 2026 Phanglaba Singh Adudi Promising Digital Journalist Award ta Ichel News Network की Naurem
Tanoranjan Distinguished Service in Digital Journalism Award Senior Journalist Sabapati Samam West Credible Digital Media Page Channel 2026 Wari Singbul Amadi Jury's Choice Digital Journalism Award 2026 ISY News gi Revika Marang Themda Lantoki popularize award I am ready to sponsor. I am ready to sponsor that award for ID. Product is a room I am a come the room I am lady America. Sigumbasi, so I can promote the money because there are so many things. People who come the without the journalists, people that is seeking message a pass of woman deva. So we seek your support in that. Kabru amadi thangjing lai phamlen maitai khaktagi natte yellow purup khring ki horok phamni haina Kabui Union Manipur kumgi maikai di phongrokli kumgi president thadrok parcel amada pallibadi ningsing ba thoktraba matamdagi aikhogi paipu singa sagon aduna laglaba tanna thanaba yadraba Kabru amadi thangjingi khubam sei maitai khaktagi oina kukisingna uribasi langani makhoina iramdam singi yellow mi natabana horok nagi puwari kaidamunu su khangloi Kabru masung thangjingi laifam lenda lai khurumbada ayed apan pibasi lamdam sigi yelhomi sing singnabani haina lawri dabagi maram leite thangjing singda kabui salang maibana leramba tingpui khun tarambagi wari amadi Kabru singda kabui singna khundaramba kabui long kabui wan singbagi wari ga sawon dan lakli midam dagi hajilalaga irum dasi munnaba honoriba sing asidagi aikoi pumbana section minaba mathau tare natragadi khunai mut khibiyai maram asina lakliba tha February tang ahumdagi ahumgi ayuk pung 13 tabada Manipur Press Club ta CPPK tina pangthokadoriba Kabru amadi thangjingi khubam kananabagi mifamda miyam amadi Kabui singna saruk yananaba Kabui Union Manipur gi serol sida phongdorkle Lilong Kendragi Manung Sana Laiba Oinam Somung the Laiba Oinam Somung Water Supply Scheme gi overhead tank atubum the Loisinduna Miam the Tangnaba Ising Pangandrabadi Makal Makakaya gi Kongjang Sangsilagani Hairi Oinam Somung Apunba Club Amadi Mera Paibi Lupna Sinduna Nasi Oinam Somung Water Supply Scheme gi complex ta Pangtokpa Pau Pam Amada Oinam Somung Apunba Mera Paibi Luki President Oinam Sorojini Amadi Member Yankhom Chitra Devi Nahai Bharat Sarkar na lebak asigi mipum kuning makta thaknaba aphabai sing phanganaba paikhatliba Jal Jeevan Mission oinam sombung dadi phagi tare haibada haiman mathok loi mission asigi ahanba phase 2020 gi makhada ingkumja lisingani sumna kungi August ki tang August tagi segbat lakhiba scheme asigi overhead tank ngasi phawba Losin bidaba asi yamna laibak thibani lupa crore ahumga lak humpuga humdoi lising kuntra sangna sagadaba overhead tank asi Lilong Kendragi ex MLA amana proprietor oiba MS Allinsons Impacts and Construction Company Private Limited na saba horkibani adubu ngasi phawba losin bidaba asina miyam da sauna awaba mayok na halai Manipur lenga ki mari leinaba authorities singda kayak satuna haijabasu ngasi phawba Tabak amata paket pidre maram masina miyamgi awabasi ubiduna atubda ising thakpa phanganbiu haina mari leinaba authority da appeal tarokli tanja charaga koina phungtuk kitang ai tam tanosi logyauge masile da koila asijidang thabina baina koina koigi mantri MLA mayam je koi chalaga jo haijarure adu masi mari leinaba singla athuba matamda masi yongtang thabirangna ba mafam matam chemingai sida siju yaubirangna Punegi Baramati da investigation of the Tokiva plan Kabi Toka Lake Hidrabra Maharashtra Dada Ajit Power Maharashtra Miyamna Aruiba BDIP Kray Maharashtra Deputy Chief Minister Amadi NCP Chief Ajit Power gi Aruiba Mathau Mangam Ngasi State ki Thakta Ikai Khunwutuna Mahaki political stronghold Maphamam Oiriba Baramati da Pangtokray Deputy Chief Minister Ajit Power na Tolakiba plan aduda Mahaki Personal Secretary Officer Bidip Jadav Flight Attendant Pinky Mali Pilot in Command Sumit Kapur Amasung Second in Command Sambhavi Pathak Yauna Punna Mima Tongakibani Thodok Adugi Matangda Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Nandana Kinara Puna
यामना पुक्सेल सेंगना अमजी दायित्व लेना थिजिन हुमजिनबगी थबक चथ्रगनी हाइरि प्लेन अदु अयुकी पुंग निपान गमी निफु निपान ताब अद्वाइदा लैंडिंग तौबदा मतम अदुदा वेदर फटबना मरम ओइरगा उबगी सांग यामना वाटकी हाइबगी पाउ ममांगदा फोंखिबा लैख्रबनी हाइरि सानबगी पाउदा District Sports Association Kakshing Sinduna Association Sigi Playground Sathariba 19th DSA Trophy 2026 ki ngasi sanakiba match anigi ahanba ground da SWC Kairakna Aksa Kakshing Khunaubu Panjal Mari Shinoda Maithiba Pikre match asida SWC Kairakna Sankiba Panjal Singh Dudi jersey number 19A Avinash na match ki minute Tret Trimpan Amudi Kutrani Panda at jersey number 12K Surasna minute Kungani Toy Satperson Ki Nasigani Suba Grounda FC Sorana KMSWC Kerakpu Panjal Ahum Amada Mighty Piki Meski Ahanwa Panjalado KMSWC jersey number 9 MD Samirina Meski minute Kungama Toy Satperson Kivani Aduga SFC Gi Panjal Singduna jersey number 16 Saparasna minute kungamanga jersey number 7 Yunusna first half loibagi minute nifuga half a minute ama jersey number 23 Samina match minute humatu chatpada san kibani hojik aroibada maroi pawmuna pijari Mahir Singna Tansiliba Losing Kunai the Kanava Pirivadi Kunai du Sahutkani Haina Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana High Grade MSME Fasai NGO Masung Tet Maki Matangda Awareness Program Pangtokre Rishikantagi Mihat Kwaidikin Tamtiba Terrorist Activities Ek Ni Haina Ningtemsa Sanayamana Fongdokre Loinala Maharashtra ki dada Ajit Power ki aroiba mathomangam pangthokre ngasi gi oinadi mes PAODAM sandok sewa matang se loise myambu amukan khurumjari